ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯃꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯈꯔꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗ ꯀꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ इंडो म्यांमार बॉर्डर मयादा लेबा मोलसम विलेज अवार्ड फक्यान पिक थले मरी लेनिबसिंगना यंगसिनबिनन पुकनिंग सिंगसलगले एसटीवीगे मणिपुर पाउमिंग ताबिरबसिंग तराम नोक्सुबो लोइना पाउ सदनो पिजरी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मणिपुर अहानबा मिस्टर इंडिया की टाइटल लोकेबा नोंथोंबम मैपाक उनखरे क्रिप्सा ग्राउंड सेंगतुना माकी मिंगदे कै खुनु उलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे वाफम से ngasi नावरमथों लाइसरम लेट लेबा मणिपुर की अहानबा मिस्टर इंडिया तारखिबद नतना मिस्टर यूनिवर्स कंटेस्ट सर याख्रबा सन ऑफ मणिपुर की मिंगथोल फंख्रबा नोंथोंबम मैपाकी युमद सतुना उनबदा मानो फोंदोखिबनि चीफ मिनिस्टर ना लेकाई की मियोय अमदी इमुंग मनुंगस उनदुना अवानुंगाई वरी सनखी चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी मणिपुर की अतांग मोमा पारिनी हाइना सिंगथाबा यारबा अहलसिबु इकाई कुमनबा उत्पोइना क्रिप्सा ग्राउंड सेंगतुना माकी मिंगदा गैलरी नत्रगा ऑफिस सेंगतननबा कैबिनेट पुथोक्तुना खनरगनी नोंथोंबम मैपाकना पुंसी सांगना पुंसीबा ngamba amadi haksang phana leibasi harokliba mirol na tamjiningaini haiba paujel amasuk miyamda pihanningi पाउमिसिंग हंगबा वाहंगी पाखुम पिरदुना हंदकता मणिपुर की साफावा आरामबम बोबिना तरलक सुबा ओइना मिस्टर वर्ल्ड की टाइटल लोरप ngamba si साउथोक सनिंगाइनी महापु स्टेट की थाकते kai खुनो उलगनी ममांगदा बॉडी बिल्डिंग की एसोसिएशन सिंग तोंगान तोंगाना लेबदगी महापु ओकनब होनबद खुदोंसा दबकिया थेंगनखी मान स्टेट की थबक पामी हाइबा पाउतारे मसिसु स्टेट कैबिनेट पुथोक्तुना खनगनी वेटरन सानोरी सिंग की ओइबा अकंगनब पॉलिसी लेतबदगी मखोइबु मतिक सान इकाई खुनबा उत्पंगमद्रिबसी को ननबा पांबई थिरगने हैखे करी मतेंग पांगकांदा मागी ओइबा मिंगदा एसे गैलरी मसाम तो वरसु ऑफिस मसाम तो वरसु करीगुंबा म करी तो यागे दो आइगी कलीग्स आई कमिटी दा मींस कैबिनेट दा करी दा पुखल लगाइबा करीगुंबा खरा देसु तोगे ना दमाइना आइगी वाखल दा लेप बॉबी से कयारक फंगकरे हंत किसन 7 टाइम्स से ममांग दा खोइना मांगोन दा रिकॉग्निशन पीबदा ऑनर तोबदा खोइदा समम नबो लेरमबसी अदे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से मचित लेरमगा खोइसी गवर्नमेंट सु कंफ्यूजन लेरम हाइतारे को अदु हंत की गॉड गिफ्टेड चांस नि याम नुंगाइरे ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डिंग से मोइ पुंजल मतुंग दा सतपदा अहानबा फंगकनिना मा सबसाना मा थुंगबदा खोइ स्टेट के ऑनर्स सब मांगोन पीगनी ना दुम तंगाई मैम मेसेज पीजे अमरोमदा चीफ मिनिस्टर मसाना हकथेंगना लाक्तुना मयुमदा उनरबदा अहलोरबा नोंथोंबम मैपाकना पुंसीदा ख्वाइदगी नुंगाइबा मिकुपनी हाइना पौमिसिंना फोंदोखी माना मखाताना माकी पुंसीदा कनागुंबा अमतदि सतुना तेंबांग पिबिनाबा हाइजकिबा लेते हौजिकसु हाइजनिंगदे चीफ मिनिस्टरना क्रिप्सा ग्राउंड सेंगोटकनी हाइबगी थाजबा पिबासी माकी ख्वाइदगी नुंगाइबा वाफमने क्रिप्सा ग्राउंड बु तरुतनाना तसेंगबा ग्राउंड अमा ओइना सेंगोटलबदी सिरबसु नुंगाइना सिगनी हाइके सानबा जिदाइदि हौदोरबा सानबा पिगेदोने सानबा पाम लाकपनिना कृषासु सेमनि हाबदो ngसाइ रपबना हारमबदा नुगाइबा दु सिदाइ नुगाइबा लेते सिदा सेमदंग लो सेमबिगदि आइ सेसे पेले इमितंग फजना उरगा कृषा ग्राउंड जो लंगन नंग लेवरदि आइ सिरसु नुगाइबा फावरनि मणिपुर लेंगांगना पुलिस अमदी मियाम मरक्ता अफब मरी थमनबा थबक पाइखलिङैदा पुलिस पर्सनल खरना मियोय खरदा किहनबगी थबक सथब यावरे सकिबा तांग तारामरीगी अयुक्ता पोरोंपाट वाटर सप्लाई दा दिमापुरदगी पुरुक्पा लैंगोय थाबा लाकपा गाड़ी अमगी मियोय सिंगदा मसाना मसाबु कमांडोनी हाइजबा नोंगोय पाइब पुलिस की ड्रेस सेप मियोय अमना किहनदुना लुपा लिसिंग अमगी डिमांड तोरकिबगी वीडियो फुटेज अमा सोशल मीडिया दा पाक सना थादोरकपदगी मथौ निंथिना तौरियो पुलिस पर्सनल कयादा फजदब ममी अमा ताहनबग लोइना लेंगाकना पुलिस अमदी मियामगी मरक्ता फबमरी थंगनबा होनरिबदु अरेमदा ताहनबगुम तौरे कमांडोनी हाइबा मियोय अदुना वीडियो फुटेज असगी मतुंगिना लेंगोय थाबा लाकपा गाड़ी की मियोय अदुदा लुपा लिसिंग अमा पियु हाइन डिमांड तौखी गाड़ी की मियोय सिंगना पीब ngamloi हाइबदगी मखोयबु फारगा ऑफिस तान पुरबदी सेल का हेना संगनी यामद्रबसु लुपा साथेट खक्तंगदी पियु हाइना खुलाई पाइबा कमांडोनी हाइबा मियोय अदुना लेंगोय थाबा लाकलु मियोय सिंग डिमांड तौखी थोंग अदुबु पेंद्रबा मियोय कियाना लेंगा के मरी लेनबा सिंगना तौदोसिंग मतंगदा सुमरान तिगत पिदुना थबक पाइकेट पियु हाइबा वाफम फावबा सोशल मीडिया दा फोंदोकनरपा यावरे
Nghe nó cái tàu ấy, ha, tàu ấy, cái gì, tàu ấy, có nhầm nhỉ? Jami itu, kamu kata, ya jami itu, Không mà gì xin nghĩ là không bây giờ quăng một gì mà mình tiền tiền không có một quăng một gì itu bersama pun, saat itu. मोरेदगी किलोमीटर चामरोम चलगा इंडो म्यांमार बॉर्डर में अदलेबा मोलसम विलेज से लेंगा के मरी लेनिबसिंगना मियंगसंग बिद्रे हैना मोलसम विलेज अथॉरिटी की मेंबर लुनखोंगम हाउकिफना अखोगी मोरे पौमी संजोय उनबद फोंदोरले मानमका ताना ngasi फाउदा मफम दुगी लंबी थोंग मटिक सान सेंबिद्रे मसिन मरम मोइदुना मोरे फाव चटपगी मुहत्ता म्यांमार फावरगा मोरे द लाकपन हेना नुंगाइबा लंबी म ओइरे खुलसिद मई फंगद्री अथु मतमदा वाटर पासिंग लेंगा के मरी लेनिबसिने यंगसिन बिदुना अथु मतमदा थबक पैकेट पियो हाइरे ख्वाइदगी वाबसे कुंदा मई इसिंग सिना ख्वाइदगी वाबनी काल हनिंग से हजिक फाउसि मई सिम लाइन तिंगे अदु मई लाक्ते अदुना ई खोइना पामबसे कुनगी ओइना सि लौथोगा थुंगदब ओरबदी सिगी दमक सिगी हेन फबा सोलल पिरो आना हेबी हजिक हजिक की मई लाक्तबनिना लंबी सि खोइगे लंबी फतबनिना खोइना हजिक हजिक से बर्मा रोड चलगा मोरे फावे मोरेदगी कोई फावबसिदी हानसु बियाटेन सेम है अदु ngasi फावबदि सुंबा ngamje सिगी खलगा मणिपुर गवर्नमेंट याम थुन लंबी सि सेबि हैना अमरमदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेफो हॉकिफ ना फोंदोरपदा मोलचम विलेज से अथुमतमदा मई फगन बहनरगनी मसिंग मतंगदा एमएसपीडीसीएल गे मैनेजिंग डायरेक्टर का पाव फाउनखरे खुंजा सिंगना सेटप नुंगाइत्रिबा मोलचमदगे मोरे फावगी लंबी असिसु सेमजिननबा थबक पाइकट कनी हाइना मोरेदा पाउमी सिंग उनबदा लेफो हॉकिफ ना फोंदोरले ता पावर ग्रिड ता इंक्लूड ओइबा विलेज सिंग दी solar period because solar is provided to off-grid areas only. Off-grid oiba area khakta da pibani. Aduna masi solar di piba yaro grid ta include torobina wire tingi marakta may pidringai gi tala marak asisida moina wire se ka ga huran ba ithabak chathaba sida yam thuna akoi expectation da thuna yogda bai wani adu athuba matamda I assure you power grid ki MSPDCL ki Prioda ay ngasay so phone tawre athubada loisan na bare na taksan legani स्टेट मंगा की मिखल द बीजेपी ने सरकार से मंगमद्रबसु बोर्ड शेयरिंग की सांग पार्टीज ने हेले बीजेपी वर्कर सिंह पुक्सेल सेंग पार्टी की वखलोल ngak na tabak tokse center da india की lengak amuk hana lakhigani haina works minister ts biswas na phangdokre बीजेपी थोंजु मंडल न सिंदुना खोंगमल गे इबुदौ वांगब्रेल खाना सावबा कम्युनिटी हॉल पांगथोकिबा बुल लेवल वर्कर सिंगे मिफम द फोंदोकिबनी थरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वांगांगलोय आरके रंजन नेशनल महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट ए सरदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की सेक्रेटरी एल टीएस कुमार महिला मोर्चा मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट के इनाउक्सा बीजेपी थोंजु मंडल की थौपुबसिंगमदी बुट नेफु मंगागी म्यूजिक जुसुगा के मिनिस्टर बिस्वाजन मखाताना बीजेपी की ओइना मिखल खक्तमक माई पाकपद नते मियाम की सेवा तौबद थाजब थामी मसिगिदमक थब ओइना उल्ली बीजेपी की वर्कर्स सिंग पार्टी वखलोल खंगना थक्सिका सिंगा नससि हाइखे कांगबु युम एग्रीमेंटेशन तौनिंगबा अदे कनागुमगी जिंगा होरगा लेरंबा अदे कनागुमगी लेरंबा पोसिंग युम सानरबा हाइदना अखोगी युम साननबगी अप टू द ट्यून ऑफ द 1.5 लाख से जगह जगह की एमएलए की लोकल एमएलए फंड की खाइदोप यारे कैबिनेट ने दिस लो संगांगबी डेवलपमेंट्स एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के नोंग सब संगलेलमा आईपीआर मिनिस्टर टीएस बिस्वास न संगाख्रे कोंगबो मखा नंदेबम लेकै संगांगबी दा पांगथोकिबा थोरमदुदा ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट टीएस प्रामेश्वर उजेको नोंगसु ग्राम पंचायत की प्रधान के मुनिंद्रो सुसुगाखे मिनिस्टर बिस्वाजितना मखाताना बीजेपी ओइना मिखल खक्ता माई पाकपनते मियामगी थबक तोगद थाजब थमनी मसगिदमक थबक ओइना उल्ले पार्टी की वर्कर्स सिंग पार्टी की आइडियोलॉजी खंगना थक्सिका सिंगांगना ससे हाइखे टिप टॉप लेना बनम दि मणिपुर जाखरपा हाइबसे अखोय थोंजुदो जाखरलि सिमाना खेत्रिगाव जाखरपा दरकार लै उखुल जाखरपा दरकार लै पुनमक तु सेमगमनबा हाइदना अखोय फंडिंग लौरिबा अदना अखोय द प्रजाना मतम पिबम थुई कांग्रेस पार्टी दि नाकम तुमिन लैखो नांग हिनु पालिबलेंगा सी सेंजाउ पाइब सिंबु खुदोंग चाबा पीबा मदि लाइरब सिंबु हेना वाहन बगी थबक चथदनु लेरे हाइना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी
L Sotin Kumarna ngasi Irabor Bhavan pangthokpa All India Trade Union Congress Imphal East District Committee gi convention da haikre tuan ba thobuba kyana saru yakiba convention aduda Sotin Kumarna makatana haikibada lakliba January tang mari amadi mapal da pangthokaduriba National General Strike asigi matang da khanargani Palibalenga sina lomi kaya masamatomta sijanbagi thabak phawa yorukli India gi state kya da 7 pay peak krabasu Manipur da dipidri masini miyam da kudung sadba kya mayokna lehari Sawatni haibagi amadi sawat kani haibagi sumba kanba campaign mai hamaga loina ju mathang adumba district thakta adu loina tongan ba khoi union mayam masi convention sing pangthokchari Bank sing punchin nanabagi Bharat lenga ki khongthang asi senjau paiba singi hingnabani thong adubu yaning fangroktuna December tang kuntarukta bank sing na khongjang sangsingani haina Bank Employees Federation of India Manipur State Unit ki President S. Bijoyna Federation ki tarelak suba Manipur State Conference ki thorom da haikre thangoi ben junam lekai da pangthokpa thoromadu da Federation ki thobubu kya susya ki Bijoyna makata na haiki bada bank kaya da award pa staff sing mention re senjau pai sing na soba sanfam kaya lolo korga single tre asing mo piba masida Government of India na bank sing punchinan ba thorang chathak liba asina miam da hena kudong sa da ba me na halagane haiki Baroda ne Bijaya Bank ne Dena Bank ne punjangani na Barot sarkar gi akan ma thausil thorang hik chathadar laya adugi mayokta maramdi bank punjan basina nasagi hena chakhukadam natte tongan ba private sector singja piba yaba loan mayama ma yohallaga barosi chakhunaba madune hena honna phagani bank punjan ba hebasidi senjau bai ba kharana moigi share lehillaga moigi mapu onanabagi Adaina sanction ma khongthangni Myanmar de December tang tara mapal dagi kunithui fawu sethagedaba business massing investment conference amasung exhibition da saru yarugedaba Manipur gi miyoi kunthrom doina saba timama ngasi impal thadokre khongser adu singmerong da leba classic hotel grande dagi Dr. W Nalam thakhe khongser adu ga mari lenana Manipur Chamber of Commerce and Industries ki General Secretary Jotin Thosomna Ag is policy gi manung sana Mandalay December taramapal pangthokadabra conference amadi Yangunda December tang kumathoi dagina kungani thoi fawu pangthokadaba toromda Manipur gi tongan ton bahiram singda lalol itik to mioi singna maphamasi phangliba kudong saba sing Myanmar da khangalugani masina lebak ani gi marakta lalol itik ki lamda hena naksinaba porpanganguni haike Nepumdo Shuba Sam Rifles amasung Moreda Leba Commando team na asat awuk sing sek tobda miyoema Chinese hand grenade amaga kona na fare parba miyoy sig maming MD Nasir Ahmad say kuntra lilong yang bilekai dagini grenade adu sangom kota manung da haplaga purambani pagalba miyoy grenade ke kona na More police station da khusinar kre Government ki thabak phangdrabasu larik laisu hairaba naha kayana arembada matamangan bagi mahutta masana sanaba senfamda mai onsilabadi hingbagi lanfamda mai pakpa ama oiba ngongani haina kumbi terakha ward number mapalda ok loibagi thabak toriba salam tikena ISTV news ta phondroli sahi amada ok loibagi income asi lupa lakh ne phudagi yankhai phawa phangnana pandam thamle hiramasila report ma Hoji aina lejariba phumasi kumbi terakha ward number 9 hariba phamasida masida yamna wana haibode akoigi sarkar gi thabak phangongdragasu miyoiba amagi akoigi hingbam thokpa akoigi makhan masagi right punamak leiri haiba adu uthok janabai damakta masana yamna wana hona jarakanda akoigi lamdam sida yamna afaba simil olam pukhalam gi damakta hona beriba akoigi salam tiken gi akoigi hojigi farm pik hariba akoigi ok loiba mafam sida ne akoigi ain lejariba lamdam sida naharol jut singna thabak phangdabagi amadi problem kaya lerakpa amadi satra singna mai masing tambada paisa yam sangraga mai masing tamlaga su mapung phana oibung amdaba kaya adu challenge sama tawriba adu gumlaba salam tiken haiba misai sini salam tikel na akoigi ISTV da wafam kaya amasu phungdoruli mapi amana lising yang kai muki changdi dum tale hetare sahi amada adu lising yang kai muki chang talaga di akoin ma aigi hojai ching mapi kul leibisina di lak taram ki chang tan ngamgadra hina ado ishorna chanbiragadi soidakki phangani khal hingba yaba thabok haise thirudragadi tawningdragadi kanaju tawningoi adubu migi mikha pondana hona basida akogi thauna amaga puthoga yamna aisima tawdaba yade mi ade migi makhada thabok surdi sarkodi isagi thabak ama tawraga hinge haiba wakhalje hawjik laiba naharon jina khudimagna masigi wakhalonji khanbiu aduga tawge khanma thabak tuda thawai hakchang yauna pukchen chengna
matam punamutan ni sabu sa thadok to na khunai sibu chakhon ba angtang di tahon janingi ma ana thamjai ISTV News ki dama pangdom jariba Stephen Takalambam ISTV News kum Dear Intensive Crossing Home haina mingthon ba Crossing Center ama Morang Kuno Kaitel Huiram Lekai na hangdokre Dear Educational Growth Infalamade Women and Child Empowerment Organizations Morang Kuno anigi makada Crossing Center hangdokpagi toromaduda Han Headmaster Oramba L Tonton Singh Dear Education's Growth Infalgi Advisor Tombi Wangkhimayum Amadi Child Empowerment Organizations Morang Kuno gi President Revika Ningombamna Maroiba Musing Nasraki Revika Ningombamna Spoken English yauna class 3 dagi 10 fawgi oina subject ya takpi tambigadur ba coaching center asina apapa mahiroi puthono panam thamli haike National Highway 102 gi Lilongdagi Wangjing Phawgi marakta lambi pakthokpa mari leinana thasi tang kunda koriba banasi JSC of Victim Patadar Thawal and Thawal Okramna sogoloi hai Thawal wangmata pangthokpa pawgi miphamamada JSC gi Secretary W Ibo Pisakna lambi si pakthokpa gi matangna Manipuri Chief Minister da mayai nakalda fit yankai pakthokpina taksin khre DC Thawal dasu haijabadagi apakpa sida oinena ba caring tokre India government ki planning commission na fongba guideline dasu for land highway fit neputaruka insi nipal ori lambi pakthokpada kanana su ayat palaite dubu fit humfuni thoi ohenduna lambi pakthokadabini haina kauriba ban asi jesna sawlo haike Giba DC Thawalna Sorokina gate highway national highway gi 102 gi Wangjing dagina Lilong Phawgi lambi gi nageta phut yankai dagi hena praja singna piba ngamloyena mathak ki DC na su government da recommend tawgraba leigrabani masida mioi kharana phut yankai da mak lauragadi praja gi ningba thungoi haidana phut yankai dagi hena lauraga praja singba wa ta hanna siliba sidi tasengna haragadi khoi gi joint action committee gi site gi masi khoi tasengna yajaningde karigumba makoina tarik kunda tawguni hariba banna sida khoi tasengna khoi support to busu ngamoi Ophthalmological Society of Manipur gi Anil Suba Annual Conference ngasi Society asina sinduna lampel leba Indian Medical Association gi hold pangthokre Annual Conference aduda mid kilam da khang hairaba mapalam da lakpa Dr. Kyasu Serwaki Ophthalmological Society gi Secretary Dr. Y Singsungambana Annual Conference asida mid kilam da khang hairaba Dr. Singh na punchin aduna kari karamba lang pathaf asida hena faba porokpa yagani haibidu khanabani haike Pediatrics Associations of Manipur Pamna Sinduna Kunithoirak Suba Mani Pedicons Conference Januski Auditorium da Pangthokre Conference aduda Manitron gi Chairman Dr. Radhesyam Yumnam Rems ki Director Professor S. Santa Januski Director Professor T.S. Bhimo Pediatrics Associations of Manipur gi President Dr. K.S. Ratan Kumarna Sarugaki Child abuse and neglect our responsibilities have a team the Pangthokiba conference at Dr. Radhesyam Yumnamna conference asigi topic asi yamna maruiba topic amani masi pithribi tholiba soba issue masu oribani angang singbo ot neiba makhoi mathakta sataba hingsa gi thabak sing ekoi punamakna tholang lomina duna thingba mathoktai leyak na su masibu thingnaba semliba ainbu mapangal kangkat anaba honaba su mathoktai haike problem children from all sections social classes they can be maltreated causing social consequences to the child, to the family, to the community, to the societies at large. So every person from all sectors can play and should play a role to prevent this child abuse and child neglect. This is our responsibility, our sole responsibility. With commitment, we have to go into this field. Melagi mathau taba equipment sings meyanda phangan bagi thabak toriba DS Enterprises ki marirak suba mapok kumnun torom kaisamthong irom pokri mapal community holding asi pangthokre thoronga mari lehna irom pokri mapal ge koibada leba club ma ge ahal kunmanga da seng keji yang su yentokre Taramaduda Sarugakiba Dr. Danvir Laisramna Manipur leriba imung sing democratics oiba family gi masing yang khalaba matamda saukhat pakunayama porpoi ngangwani haike
kumbi kendri gi manung senba wangu senden khong litan makhongda leba ibudo khana chawba ibudo wangbrel gi nauna saba sangle lama kumbi kendri gi MLA SB rena sanga tuna miam kushina kre MLA masana changjaba senpam putoktuna saba sanglel sangaba gi tormaduda wangu gram panchayat ki pradhan ate topa gram panchayat ki pradhan amadi ukal gi thopuba khrasu surgakhe hauze makhadaba paw kemrum pidinga da temba brem tong manase Wabiraganu, Yumda Anabak Seba, Tobinabagidamak Wabiraganu. Medillion Home Healthcare Service Manipurna Adom gi mateng pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupamarung Gidamak Medillion Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital. Making healthcare accessible and affordable. Benasha Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingmasing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang soktarakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungairaktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolip syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Royal Academy of Science, Wangkai Imphal, admission open class 8, 9 and 10 for the session 2019-20. We are always after quality and not just marks. We don't buy brilliant students, we create brilliant students. Royal Academy of Science, Wangkai Imphal, recognized by Board of Secondary Education Manipur. Contact the Academy Office for more details. I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party. When we rock it together. Stylish, but it's stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. The Institute of Company Secretaries of India Study Center now with DM College of Commerce. Join company secretaries to become board advisor, compliance officer, governance professional, corporate planner. Join company secretaries with free registration till 31st December 2018, which has high employment prospects. Eligibility 10+2 pass or graduate. Admission open from play class to class 8. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer lab, games and sports, dance and martial arts, outdoor camping, boarding facilities and various activities. W Square Face Bar, an all-in-one face wash that contains a natural whitening agent, an anti-aging system, and helps fight pigmentation. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now and in Miyam da Kanganjaba. Charu may Thadok Pigano, Lofum da Chaikairaga, microbial decomposer season Naduna, Laypark Layhow, Hengat Hansi. Saru may thabana, Saru de Yauba Pambigi, Machinjak Ayamba, Mani Londuna Manghali, Loinan Nuxitu Molali. Saru Pata Laga, Amokana Kojin Basina, Lofum the organic matter Hengalali. Saru Lofum the Mohanjal Halachi. Langsin Biraksi, Sagolban Moirang Lerak Machinda Laiba, Mother's Care Central Hospital and the Research Center da Dental Department na Ahalamadi Angang Singi Oina, free dental health checkup ki Kudong Chaba, Lakiba December Kitang Kunchamathoi Pauba, Pizeri. Center Sida Chadayang Kai, subsidized rate, Makal Kudimaki, Oiba, Nasinga Sibak Langsin Biraktuna, Yagin Waitaba Kudimak Anabiu, Amadi, Lying Topiu. Breaking da Taramnoxri, Makatapa Boxing. Mathang thagi taraga mari dagi hoduna taramafal fawa sahi mga gi sathagadaruba ohumlak suba kabongs mitunglongs conference kam cultural sports meet ki mahuinena Soplang Village ki oiba playgrounds ama ngasi social worker jams kasumna khunjasin kuchina kre Soplang Village ki safe Raingam Sharuyang no Pangto Kiba playground Kosinabaki Toromaduga Mari Lenena, get James and Fondo Kibida, Miam Mute on a set Kraga, Masagi Togdang, Kok Tokuna, Lato Kibidagi, Nasidi, Sing Tom Gimarata, Numsi, Nadabagalena, Sakatarangi Tong, Manada with Piba Mama, Lady Bane. Developments job the Nakuma Selgimarata Nuxinabi Yaroi, like Shu Hedabanaha Sing, Nupi Singamadi, Lomi Sing.
मियाम की ओइबा स्कीम प्रोग्राम सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मतम मतम की ओइना पिरकलबसु मियाम की मिहुर ओइबा सिंगना मियाम दा खुदोंसाब सिंग फंगनदबदगी ngасidi मणिपुर असि खाइबुंग खाइबुंग तानाबगी फिबम अमुदा लैरबनि हाइखि कुकी खुंद चंब ये तंपागी सेमेन निपान द चलगा खुंगान द वारी मयाम दो चिमी अमगी एमपी न चलगा सि तोबिरगे इमाई बेन अहलमन सि तोबिरगे हारबदि अखोय क्या नुसिरगा मोरंग केंद्र मिरेफ ओइखबा थोंगम सांदिगे लिसिंग मखादा तेरा खोंगसांगबी वार्ड नंबर 2 दा लेबी तखेलंबम इबेतोंबिदा साक थोंगनब गैस सेट अमसुंग मरी लेनबसे सांगलोइन खुसिनखरे तोरमदुदा मोरंग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंट की थौबुब कैसु सरवाखी मखा तानसु केंद्र सिर लेरिबा लाइरबा इमुंगसिंगदा पीबेबा मतेंग पीकेगनी हारी District Agriculture Officer Imphal West A Navakumar Nalusingduna Sakpa Phayang Integrated Farming Club Amadi KVK Imphal West na punna kusamnaduna Phayangi awang thangba sarukta lopari ama henbada hangam hunkre Teenage Girls Report lising ni taranipal gi matang da disseminations workshop ama lamnan masangla pangthokre Nandi Foundations amadi KC Mahindra Education Trust amasung Hoport Manipur na sinba workshop aduda Nandi Foundation gi Rohini Mukherjee Hoport ki director Dr. Latasuri Susugaki Social Development Institute Isoki Kuntramatoi Suba Foundation Day Institute asigi office ta pangthokre tarmaduda BJP Manipur Pradesh ki Vice President TS Basanta Isok Gram Panchayat ki Pradhan W Devan Nambol Municipal Council ki Chairperson CS Basanta Ulau Gram Panchayat ki Pradhan S Sarad Sanjenbam Gram Panchayat ke Pradhan and Birjit Mitei Susuraki Statute asigi founder member amadi ate maruiba tholang loromba member singda khudol tamduna puning thawatki BJP Lamlai Mandal gi thau puramba sing Congress ta sanglak pada taram opgi toromama Lamlai Block Congress Committee gi office ta pangthokre toromadu da Lamlai Block Youth Congress Committee gi General Secretary W Samananda Lamlai Block Congress Committee gi Vice President Sagol Sam Palendro Susuraki Tormaduda BJYM Lamlai President Oramba L Baby Vice President Oramba NG Kamsans General Secretary Oramba NG Sawasandra Amasung Member W Jenibu Taran OK Manipuri Literary Society Imphal gi makada Samungau Lare Lakpamna Ikheng Patlaba Atia Haiba Larik Ama ngasi Manipur Hindi Parisat ki hol form kre Larik form gi Tormaduda Narol Saita Premi Imphal gi Hani President Professor Polem Navasendra Dem College ke Associate Professor Dr. Sagol Syams Lanchen Mitei Manipuri Literary Society Imphal ki President Samurai Lapam Prahalat Amadi MU ke Assistant Professor Koizam Santibalana Singbana Athoiba Mithunglen Sing Oina Sargake Lance Club and Leo Club of Tawalna Abort Healthcare Limited Amadi SRL Diagnostic Center in Falga Husam Naduna Nomugoiba Free Thyroid Stimulation Scam Ama Tawal Khetri Sangalda Leiba Supriya Diagnostic Center Pangthokre Kamaduda Infal Iski Hangi Chief Medical Officer Ramba Dr. KSS Manglemna Miobi Haksangda Tharuk na Lori Tawdang Sing Khangan Ki Kamadu Mioi Kuntragi Matakta Test Pangthokhe Lisingwa Samapal Marpuda Manipur Ancient and Historical Movements and Archaeological Site Remand Act Lisingwa Samapal Humudra Taruki Makada Manipur gi Hindu Lining Setpasingi Mapa Mama Oina Sakang Bikraba Kaina Mandir Manungda Sagayamagi Asibagi Pura Tamlibasi Loktopiu Haina Kaina Development and Protection Organization Impal Isna Pore Kongjin Mayalekai Community Holder Wakat Mifam Setakre Organization ki President Mega Singana Pura Asi Loktoktribu Fawa Lai Kuramba Lakpasing Ating Batang Kigani Hari Delhi da India ki leriba state khudimaki magi lam singi pothok oriba firol amadi khusaibi ki pothok sing utanaba leriba emporium da Manipur gi oina leriba panthoibi Manipur emporium dadi mapan gi mioi kya da stall pithok tuna mapal lam singi pot yonpham oinu leri hari Manipur gi panthoibi emporium asi sahi murfudra mapal gi list da Manipur government na mari leinaba department da pibani Emporium asi hana PWD gi makada leramani hairi sahi khudingi mafam asi gi damakta lupa lak ama lising kuntra samapan
ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2012ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ पैसा थीदबगी मरम एम्पोरियम असिबु पुरिबा स्टाफता मदु थीननबी अयाबा पीदबना पैसा लेरगसु सेल थीबा यादना लेबनी हरि हौजक एम्पोरियम असि हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट की मखादा लेबनी हौजक मपालगी स्टॉल मंगादा पोट जोली स्टॉल अमममदगी थागी ओइना लुपा लिसिंग 9 बरा लाई हरि एम्पोरियम असिदा मणिपुर की एंटरप्रेन्योर ग्रुप अनिसु लनाई ओइना मणिपुर की पोसे योली क्राफ्ट मोइन तौरपनी मोद हारगा साबियो हारगा साबदी खर वाई कइगिनो द कौना क्राफ्ट याम वांग बनतबनिना 7 फीट 4 फीट मो वांगा 7 फीट तौरगा अदु सागी लाइक 3 बाय 6 जो खोइना हौदोकिने कइनो कस्टमर की रिक्वायर्ड द खोइना मॉडिफाई तौरगा सागी बनेबा हुजिबुदी मार्केट द थोगले एको अदु 2007 8 अदुवाइदा पुथोकिबा कनोनेबा सिसे अदु हुजिकती मैम मखन मखन तौदना योगा में की अदु अदा लोइम रिक्वायरमेंट ला अदु इवन गवर्नमेंट द सुकोन हाइमिंग इना हाइदी मोइगी इनकम द खोइ पीगे बा खोइसु खोइना ngamdaba तालगा रेंट तो मतम चाना पीगे बा पोतु सित्रबैना मी खरा डिपेंडिंग द एंटरप्रेन्योर खरा टाउन चर्चेस यूनियन तमिलनाडु अमसुंग जेलेरोंग्स एडवांस जर्नलिस्टिक्स फेलोशिप तमिलनाडु सिंधुना सथरकिबा रिवाइवल्स मिफम मिनिस्टरियम तमिलनाडु लुसिनख्रे नुमित हुमनी सथरकिबा तोरमदुदा सोल हार्वेस्ट मिशन कोलंबिया की डायरेक्टर लेवरेन चार्ली अमसुंग फेट हार्वेस्टर्स कोहिमा की सीनियर पास्टर सैंस किकोना स्पीकर हुई यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्च सेंट्रल जेल सजीवागी सही कुनगमारक सुबह सिल्वर जुबली थोरम ngasi pangthokre thormaduda IGP administration IK Muiva Manipur Central Jail Sajiwagi Superintendent Oramba W Fanit Phang Governor की Special Secretary TS Gangte Manipur Central Jail Sajiwagi Superintendent Sokolal Tokhang MPCCA के President TS Samna analysis रखे कुनमंगा सुबह सम राइफल्स के मेजर राधा कृष्णन लेटलाइर अंगांग सिंगदमुक्ता थारकपा क्रिसमस की खुदोल येंथोक्रे जलाइलैंग्स विलीना सिंधुना पांगथोकपा असम थोरम अमदा खुदोल सिंगदु येंथोकिबनी मांगना कांगपोकपिदा पोस्टिंग तारिङैदा अंगांग सिंगदुबो लुना तौजरंबा अदु कांगपोकपिदगी पोस्टिंग चक्रब मतुंगदा पोस्ट के खुतांगना पोलम सिंगदु थारकिबनी ngasi tarumatuda additional SP Senapati Lanmilans Misau Kangpokpi Women's Welfare Organization की नुपी लुसिंग बिसिंग सुसर रखी Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur ngasi Imphal East District की Kamsing da leibi Tensubam Tombisana wheelchair amadi sana thangnaba sing mating pangkhre masiga loinana takhelda home based counseling amasu pangthoke IG Manipur and Nagaland sector Rajesh Kumar gi miang makada samane phumdui suba battalion CRPF na nonegi M khundouda saba bus stand ama miam de kusina krep tormaduda battalions asigi commandant Lalchan Yadav assistant commandant BP Gangte SS Roman OC Nungba Gaithopo Kabui amadi khulgi chairman susukrakhi Technopol districts masi sub division ge manung sana leiba khunbi khulda maringi culture singbu yokatuna thamnanabi pandamda maringi custom and culturals academy ma hangdokre tormaduda marings uparuks assembly ge president CAs modun academy se principal CAs Joseph Maring W Korungs Makunga pastor T Masil Susurakhe CH Joseph Maring na mamang regular ba maring puruk ki nat ki sanabi amadi culture bu miam da hana sakhangana ba amadi ngakton thamna ba academy se hangdokpani haike Kanglepak Women's Welfare Association ge President Orambi Akoizam Memsana laikhidabada punba Manipur kanba Imalov Manipur Muslim Welfare Organization amasung Kanglepak Student Association na awa phongdokre Manipur Pradesh Congress Committee की Minority Department की Chairman Oramba Hauzi Hauzukna City Congress Committee की Vice President MD Akhtar Hussein Lekhdabada Manipur Pradesh Congress Committee na awa phongdokre Hauzi makata nang sige sana wi Paulo Minase ngasi sana wi pauda
Tarataruk Suba National Inter-District Junior Athletic Meet da Saruk Yaruba Langai Sport Academy ki Sanuri Singh Nongpok Sanjan Mamdaleba Langai Village Complex ta Taran Okre Athletic Federations of India na Sinduna Andhra Pradesh ki Tirupati da Fangthok ki ba Championship aduda Manipur ki athlete Taranipan Khanbada Langai Sport Academy ki Sanuri Taratare na Saruk Yaki ngasi ki Taramadu da Principal Secretary Uramba A. Devasekar Sharma Athletic Associations of Manipur ki Secretary Ito Tongbram su Saruk Yaki Langai Village के मैनेजिंग डायरेक्टर टैलेंट्स अरुण कुमार ना लनगे स्पोर्ट एकेडमी दा संजन बंगी अंगांग संग सेल्टिंग दना अफब सानोरी पुथोनबुगी पांडम दा सही अमरोम असिग मनुंग दा स्टेट की महूत सिंधुना सानब ngamle स्पोर्ट की पावर हाउस ओबा लमदम असिदा हेना अफब सानोरी पुथोनो पांडम थमले हाइखी Run for Peace haiba team da Wrestle Division ki makada Nepunitu Subasam Rifles na sinduna Sendra Sangai Marathon haina mingthon ba sahi taramdoi mataki nupa amasung nupi singoi ba kilometer tara sangba lamjela mangasi Sendra Singkhong dagi thanga Moirang Thiam fawa chatlurba matungda Sendra Singkhong da lantungpam oiba lamjen pangthokre yangai tere suba Mountain Division ki Brigadier Ravindra Rajan na lamthaki manga suba position fawda leiba lamjeloi singda selgi manapi ki thormadu da Moirang Kendru ki MLA P Sendra Susukaki National Team gi AIFF Squattings Athlete ki damakta punna sanroi sama kuntret ki ming All Manipur Football Association na lok thokre kangalaba sanroi sing December 38 faw gi manungda original birth certificate Aadhaar amasung reading certificate Pisin Migal Winana Thasi Tang Taramapal gi ayupung Nepal da artificial turf grounds Kumalampang ta report tawna bakhangle Spontaneous Associations of Jumps Rope Manipurna Jumps Rope Federations of India ki makada numit humni sethagadaba anrak suba state levels rope championship Thawal district ki Khela Khongzil High School ki community hall hokre holopu ki thoromda MLA Fazur Rahim Maibamuswa Gram Panchayat ki Pradhan W Premavati Irong Sesabagi Pradhan MD Thomas Suraki championship asida Imphal East West Thawal Kaksing amadi Bisnupur district ki sub junior ki sanoi kunmanga junior ki kuntranipal senior ki taramanga punna sanoi nupa masa yangkai mapal nupi masa taramapal na category hum da surgari championship asidagi mathang saida pangthokadurba junior national amasung world jump ta suryaga da sanoi sing khangani hari Handak Dimapur da pangthokiba yangkai manga suba national level North East Karate Championship da Manipurna medal yangkai mari laur le hari Lakhanaw da sathariba Nepumdoi Suba Interstate Junior Under 19 National Badminton Championship da Manipur ki junior team final sangkre ngasi sanakiba semi final match da Manipur na UP bu set ahum sino da thoiki quarter final match da na Manipur na Karnataka bu thoiki bani Apunba Fitness Center Imphal Sindro Pangthokadurba Nepalak Suba State Level Transformation Challenge ke aroiba sangyang ngasi pangthokre Nagamapal leiba Apunba Fitness Center gi Gym Center pangthokiba tormadu da sahi si Transformation Challenge ki tongan ba tangkak singdi khangal laba competitor singi haksang phibam changing tawki toronga mari lenana center asigi managing director Yumnam Hamlet na pangdrok kibada ababa kunayama oibida haksang fana leiba si yamna tangai fade masigi damakta haksang paba kunayama sianobigi damakta Transformation Challenge ki tormasi horokibani sehisi gi oina mega final event December tang kulumdoida MSFDS ki auditorium da pangtholagani haiki All Manipur Caroms Association na Junior Boys State Rankings 1 to 6 ki oiba league round match ngasi kampata leiba Joy Caron House da pangthokre competitions atuda ti taibangan bena winner oikre Uttaransal gi Rupdapur Sport Stadium da sathriba kunwapan suba sub junior national kho championship da Manipur gi nupi masagi team pre-quarter sangle ngasi sanakiba match da Manipur na Madhya Pradesh pupansil tarataruk mapal da thoiki nupa masagi team di Delhi gi makuta panjil Nepal humda lehore hauji makata ba sanawi pawbai ning thujam dagi amuk phongbigani Thasiki tang taramatoida All Manipur Football Association na thokiba memorandum amada General Council ki directive na thogdo wato kayana mamang sahigi taranitri shiba Manipur State League loisan mangam khidaba sing adu kauthoknaraga yanaba amagi makhada league asi loisananaba executive council da khananaba khangalakpadagi executive council na munna khanaraba matungda Taranitri Shiba Manipur State League ki 2017 ki article number 4.5 lokthokre hairi league asida saruk yariba team amata relegation leiraroi
Khomukcham Ingosa Singh Memorial Trust na sponsor Toraga All Manipur Football Association na sinduna mamang sahi gi September tang taruk tegi Manipur gi masak narba team taranithoi na saruk yaduna Khuman Lampak Artificial Turf Ground da sanaba hokiba taranithoi suba Manipur State League ngasi Imphal gi mapal kangjibung da sanakiba ahanba match da Manipur degi ahanba oina I League da saruk yariba Neroka Football Club Manipur amadi Dem Rocks Sengmai goal amamam chanaduna draw satkhre Neroka Football Club ki goal adu A Susil Maiteina match ki humpu suba minute sankhi Dem Rocks Sengmai goal aduna Thangjoi Lenna match ki apiba matam gi ahapa minute ahumda sankhibani League asiki ani suba match ki sanakibada Mudbhal Line Athletic Club Sadar Hills na M Khabambo goal ani sinoda maiti pikre Mudbhal Line Athletic Club Sadar Hills ki mai pakhibi goal ani adu Lal Siam Thang na match ki humpum doi suba madi humpu 33 suba minute sankibani Sathariba League asiki mathangi match tha siki tang taranipal gi ayupung 13 makhai tabada ahanba match oina Nisa Thangoi banamadi Klasa Kainauga sanagani ani suba match nungtilpung ama makhai tabada SSU Singjamai amadi Nako Nambun Mapalga sanagani All Manipur Football Association na sinduna mamang thagi tang kundagi Tim Mari Kripsa Naurem Thong Manipur Police Sports Club YWC Langthabal amadi San Sporting Ren Wangkai na saruk yaduna Khuman Lampak Artificial Turf Ground sathariba Indian Women's League qualifying round gi Mapal Suba Ampha Senior Women's Football League 4 BM Singh Trophy gi ngasi sanakiba ahanba match ta Manipur Police Sports Club amadi Eastern Sporting Ren Wangkai goal ani sanaduna draw sakhre Manipur Police Sports Club ki goal ani du NG Bala amadi S Pramodini na match ki 13 suba amadi 13 suba minute sankhibani Manipur Police Sports Club ki goal ani du NG Bala na match ki 13 suba minute penalty da sankhi atopa goal aduna S Pramodini na match ki 13 suba minute sankhi Eastern Sporting Ren Wangkai ki goal ani aduna W Ranji Bala na match ki 10 suba amadi match ki 50 suba minute penalty da sankhibani Match asi conduct tokiba referee gi decision yaning dabadagi Eastern Sporting Union Wangkai gi official amadi sanari singna akan mamongda referee masada induna protest tawkhre Match asida Eastern Sporting Ren Wangkai gi sanaroi W Ranji Balada Footballer of the Match ki manata aduna lupa lising ama piki League asiki ani suba match ki sanakibada YWC Langthabal na Kripsa Naurem Thongbo goal ani amada maitiba pikre YWC Langthabal gi mai pakibaki goal ani du Ais Daya amadi S Linda Kom na match ki 13 suba amadi Yangkai taruk suba minute sankhi match asida maiti kiba Kripsa Naurem Thonggi amata ngarba goal adu Dangmai Grace na match ki humpu humdoi suba minute sankhibani match asida YWC Langthabal gi sanaroi S Linda Kom na Footballer of the Match ki manata aduna lupa lising ama khusinaki Manipur Veteran Cricket Association na sinduna tha sigi tang tara humdoi degi team tarina group ani thokna khaiduktuna luwang sangbangi luwang popo cricket stadium amadi Langthabal Public Ground da sathariba tara taruk suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi Langthabal Public Ground da sanakiba match ta Napsa Khai Imphana Model Club Singa Makhabu wicket Nipalda Maitiba Pikre match asida Model Club Singa Makhana tos ngamduna ahanba betting tokibada over kulumdoiga bon mangada wicket loina turaga run cham ga kunma thoi khak lauki masigi pakhomda Napsa Khai Imphalna anisuba betting tokibada over kulumdoiga ball marida wicket ani khak turaga apiba target adu yoduna match asi mai pakhibani Napsa Khai Imphal gi sanaroi A Himatna over tarukta wicket mari loduna man of the match Taki Amaromda tournament asigi ngasi luang sangbamgi luang popa cricket stadium da sanakiba match ta Sam Khagempalina Model Club Singa Makhaburan nipu humdoida maitiba pikre match asida Sam Khagempalina tos ngamduna ahanba betting tokibada over kuntra da wicket taruk turaga ran chamaga maripu lauki masigi pakhumda anisuba betting tokiba Model Club Singa Makhana over kuma palga ball mangada wicket loina turaga ran chamaga kuntra tare khaglogduna match asi maiti khibani match asida
Sam Khagempali gi sanaroi Gulsan Nandana bol yankai mangada run yankai nipal lauduna man of the match taki. Haying stadium asida cyclone thangwai banamadi LCCC Sajinga sanagani. Manipur na punna medal marfumathoi phangduna National Jit Kuneto Championship ki overall team champion oikre. Jit Kunedo Federation of India gi mieng makhada Jit Kunedo Association of Manipur na sinduna tha sigi tang taramanga dagi state amadi unit nipan gi nupa amadi nupi Jit Kunedo sanaroi sa magumphuna saruk yaduna Khomalampang Indoor Stadium da satharakhiba National Jit Kunedo Championship ngasi loisenkre. Pangthokiba championship asida Manipurna goal 63 silver manga punna medal marfumathoi phangduna overall team champion oikibani. Jammu and Kashmir na gold mapal silver manga bronze ani punna medal 33 phangduna first runners up takhre. West Bengal na gold ani silver ani punna medal mari phangduna second runners up takhi. Arunachal Pradesh na gold ani amadi silver ama punna medal ahum phangduna mari suba position takhre. Match conduct tawgadaba referee mapan khangna saruk yaduna All Manipur Football Association mieng makhada Imphal West District Football Association sinduna district asigi makhada leba referee singi oiba one day referee refresher course All Manipur Sports Association gi meeting hall da pangthokre. Thoram masida All Manipur Football Association amadi Imphal West District Football Association gi president S Sanatomba, District Football Association asigi vice president Ais Megachandra, United Veteran Football Association ge treasurer TS Jiten na Thoram Mapusing oiki. Pangthokiba thoram asika mari lenana saruk yakhiba referee singda Soraisam Enterprise ge provider S Govind na sponsor toba tongan ba machu ahungi uniform match commissioner madi referee sarsing khusinaki. Group center serapep langjing na sinduna tha sigi tang taramanga dagi team manga na saruk yaduna center asigi complex civic action program ga mari lenana pangthokliba men's open football tournament ki final da PYC Tael amadi TYO Turin Faisen ga sanaragani. Ngasi sanakiba ahanba semi final match da YPC Tael na Pamyan Pasoi bugol ama sinoda maiti piduna final sangkibani. Ani shuba semi final match ki sanakibada TYO Torei Faisen na YCNWO Hainok Popo gol manga anida maiti piduna final sangkre. Satariba tournament asigi aroi match hayeng sanaragani. ANYTK ground thangmai banda satariba ahanba ANYTK day and night under 15 5-man asai soccer tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Lampel Lampak FC na YDA Keku Bilabu gol ani sinoda ani shuba match ki sanakibada UTLWO Team B Uripok Torang Bamlekai na KSYC Kurai Sajur Lekai bugon tare sinoda ahum suba match ki sanakibada A Square Paswai na LTYDO Lalambung Makong Takel Bamlekai bugol ahum amada maiti bipiki. Mari shuba match ki sanakibada UTLWO Team A Uripok Torong Bamlekai amadi LNL Langol Ningtholekai gol amamam chanaduna draw satkre. Tagasariba hausi makata ngasi nong bi oikiba inga sa Paulo bise. Environment Directorate ki pangkibang sino kiba ing sama di nugjugi pauda khwai diki sa kiba Celsius degree kun mari dasmik mapan mari khwai diki ingba Celsius degree tara dasmik manga mari Nusita yaw ba isang manergi sang maximum da sada mariputra mga dasmik ahum minimum da sada kontra nipal dasmik nipal tarugoy ki Ngasigi nong suki sang sino dasmik sino ama millimeter ni. Lo sila pata marubi pausing amo ka na pisiri. Gripsa ground Mr. India nong tumong may pakimingda senggo lagi na safe minister na pondok ay. Manipur lengan police samedi miyang marakta pamamari thamna ba thabak paikhalingai da police personal karana mioi khrada kian bagi thabak sa thabak yaure. Amadi Indo-Myanmar border mayada leiba Molsam village award park ya pik thale mari leni masine yangsin bin na pukning sing salale. Kasigi ice cream na pizza Manipur pamatan srojere ming time puno pamukana khundre.